International News and Politics ziak tu City Lalrin Oma Traman Supreme Court Justice Atan Amy Coney Barrett Aruata Democrats le Liberal ho ril ru ana vonga an pompui du lo US President Donald J Trump chuan alo soilok to angein Democrats le Liberal ho ten du lo le ma se US Supreme Court Justice turin Amy Coney Barrett kumsomli pariat mi chu Aruata nimin tlaya ameruat puan na hi White House Rose Garden a neini in Amy le apasal le afate pasarinan telpuyani Amy hi Senate an pompui chuan US Supreme Court ta mei chepanga na turle Supreme Court Justice no pangber ani ang Amy hian Liberal Justice Ken Sarwanga thita Ruth Bader Ginsburg mun alu adon ani Amy hian Conservative Justice Lungphu Chola Boralta Antonin Scalia Clark ka thokto in tuna ana thoma in Notre Dame University Law School a professor ani a ama hi constitution lam thiam takani a Justice Scalia ang maya conservative philosophy nei ani a heti ang mi ani awang hian Democrats te Liberal ho te chuan andulo ani Democrats senator somli pasari te phei chuan ama pompui na vote la khuna vote thak antum lo ni hialin an soyani President Donald Trump chuan mei chenung changza fingle rem hria chin chia tlak a thalam zongin anun chu zirtlak ani ti in Senate point November ni thum in thlan hma a an pompui arin thule Republican senator ten lo pompui an du lo chu lom thu a hrila fiam thu ti takin a pompui na tur chu olsam te ani ang ati Senate Judiciary chuan October ni som pahnia komin annem nge nuwa Senate flora soiho turin an chop chua kanga October ni som hi pakwa vela vote lak man ani rinani bok Senate hi Republican chuan 53-47 an thununa wangin atlang chho arin le ani Judiciary chairman hi Senate Lindsey Graham Republican of South Carolina State ni in Trump thian thale golf akel pui thinani a Biden running mate Senator Kamala Harris chu Judiciary Committee member ani a Amy hi Senate flora aching letle tura ngai ani bok Brett Kavanaugh nem nge don po in Senator Kamala Harris chuan zona khirle harsa azot na sahle a tuna po a campaign nan rem chang chu in Senate floor chu atan campaign platform trangkai ani theidon ani House Speaker Nancy Pelosi Senate Minority Leader Senate Chuck Schumer le Joe Biden te chuan Donald Trump thil tum andan thei tak silowa chuan American voter te chu Supreme Court Justice awangin Obama care tan a hlau omdona chu wangin intrisel na ngai poimo in vote thak ro u ti in an fui me kani Obama care an ti mai kumsang ni soma President Obama healthcare system dan siamani a hei hi Texas State phei chuan man andu lova mase Supreme Court thutluk na nga mek ni in kota thu buai in chu mek ka omani Joe Biden alo tling ani chuan Donald Trump an Supreme Court Justice alo ruat to chu ti danglam atum thu asoya Amy hi nem nge ani chuan Supreme Court Justice pakwa zinga parok pathum angin conservative anom to dona hei hi thiang zaw le patil le mongko hur hoten andu lo tak zetani Amy chuan President Trump an US Supreme Court Justice tura athan na chulom thu soin ama ruat na puan chuana hun White House Rose Garden a khernei ani chu kalmasa te khan an ngai mo le ati khera thiang zaw nu Justice Ruth Bader Ginsburg kha President Bill Clinton chuan sangkha zakwa somkwa pathuma he hmuna hian puang chuakin hun an lo mang to ani Amy chuan Ginsburg chu fakin meichia te dikna le chan vo hum hal ro pui le mahruai tu ani a kanram le khovelin an ngai sanga ma se ani nen chuan ngai dan sang dai kan nei ani ati thung Amy hi Catholic ani awangin then khat chuan asa khongai dan fir tak chu ko thutuk na te atel an hlau le a kumsang ni som pasaria US Appeals Court judge satan nem nge ani don po in Catholic rin dan chung chang an zor rep mai ani Amy hi nem nge ani chho chuan thiang zaw ho le Democrat chho te chuan an din mun chu
เจ็บเละตูรอันง่ายอันดูเทยหมดเราอันนี้เบเรPennsylvania State ชูทรัมป์เงยไบเดนจักโจกังตียนัสตะกอินเบนะอันนี้ไอมีวางินแคทลิกโวตาร์ฮีอันจานเจ้าอันลาวเละโจไบเดนฮิตามตักจวนนาวตีตักปอมปุยตูเละ LGBT อัทอปวางินแคทลิกจีงาดูเลวตูอันอมเจ้าวะจุดยังอินทรัมป์ปอแคทลิกจีงาดูเลวตูมีเทรนดาร์ตูตีอินดูเลวปอลอันอมเจ้าเท่านี้แคทลิกปุยที่อันประคัดจวนดิโมแครตเขาฮีโหวตจีอันนี้เลวกันเขาชันทุรินเละไบเบิลอันกะละปัทยันอันดูดาลนี่อติเฮียละดิโมแครตเตจวนฟาติตักจุงจางกุมสังขจักวาสมสรีปัทุมาอินขินนาลาร์ตักvoin thlenga soihlo tak chu anging donin an hrebokani tram le Biden hi tuna Biden chu pol rang ranga 57 point chuangin ma hruai ma se chakjok tur ala riat theilowa in thana buaina lo om palta sela Supreme Court chu thutluk na siam tu tur ani awangin conservative le liberal ho in three po na chu ana sazual le ani Seventh Circuit of US Court of Appeals Judge Satana nemnge tuma Amy Lovotu Democrat Senator Pahni Tim le tuna Virginia State Iowa Senator le Senator Joe Manchin of West Virginia State chuan re-election bay an nia wangin an boruak thalu tuklo nen Amy hi an vote ngam lo turangai ani ti in AP News chuan azia kani Catholic Caution le Republican zinga conservative ru kol Judicial Crisis Network in ti ho ten Amy chu Supreme Court Justice ani ngei theinan lo campaign puitu omin chung ho chuan hemia tan ringot hian US dollar makta duai somni panga an lo tuak mana Republican National Convention point US dollar makta duai som an tuak bokani chung polte chu America First Policy tiaw puitu Susan B. Anthony List ti tele Club of Growth Catholic Vote for Barrett te anni Amy chu President Trump chuan minute somni panga akom nuwa US Supreme Court Justice atan pomin apuang chuak ta Senator Kamala Harris chuan Barrett chu Ruth Bader Ginsburg thil lo ti to anuai reang ti in adulova Senator Chuck Schumer Democrats of New York chuan Ginsburg sul nu te chu kanveng him tlatang ti in liberal vote hui antum hle US chu Catholic tamnaram ni in mishing makta duai zathum somthuma 20% chu Roman Catholic an ni US Congress member Catholic chu 30% an tlinga Supreme Court Justice Pakwazi nga paruk chu Catholic an ni bok Catholic tamviang ma se tun hnaya President John F. Kennedy ti lo chu Catholic anom lova Joe Biden alo tlin chho chuan pahni na ani ang kumsang khazariat somthum parwatang Supreme Court Justice Catholic pachal Roger Taney chuan J. Scott case thutluk na larlo takle sang khazariat somnga pasaria African American hote chu US khwale tui ani theilowang ti in thutluk na alo siam to ani tuna US Supreme Court Justice zinga Sonia Sotomayor chu Democrats President Bill Clinton aruat kha ni in midang Chief Justice John Roberts Samuel Alito Clarence Thomas Brett Kavanaugh te chu Republican President ruat an ni thung Stephen Breyer Alana Kagan le Ruth Bader Ginsburg te chu Judami an ni Amy chuan President Trump an Supreme Court Justice tura aruat na apom thu asoya ka American puidu tak te President in Supreme Court Justice tura min lo ruat ta chu kan zawaya tan ani anga in tan ka thokanga nem nge kaloni chuan keile ka chung tele min hnai tu tan nilovin in vaya tan ka thok don ani Justice Antonin Scalia rorel dan chu Trump puitu le Constitution a inziak ang chu vonghim tu kani ang ti in Judge Antonin Scalia thita khan Constitution chu aziak anga pomin Judge te chu policy siam tu annilo ti thin tu ani Amy hi kauran pol rang telna People of Praise tia telin he pol hi sangkha zakwa samsari pakhata South Bend Indiana State ta mi sangkha zasari ten andin ani chung koin opna tharau lam hruai tu apoimo ti ngai dan nei tu te anni Barrett hi January ni somni pariat sangkha zakwa samsari pahnia
New Orleans Louisiana State a piangin Jesse M Barrett nen in nain fa pasari an neya falak baka boypui big ngai pakhat an la ombokani Everson College Pool chuan 48% ten Supreme Court Justice tu na pom andua za somli paruk chuan President Tharin ruat se ti in za parukero in ngai dan an nei lo ati US politics virvel angai nom chho zele